les pas de la presse congolaise avaient makambo. Nous on dit dans les pas de la presse congolaise, les pas de la presse congolaise ont eu gaz. On est en Saranate, le Kata Chambéry. Les pas de la presse congolaise, la Kata Chambéry avec Mpangi quoi. Nous maintenant on a Mpangi, Antikalaka, Mpangi quoi, les pas de la presse congolaise. Nous on a Kata Chambéry. La Chambéry mboka ba koko. Les mboka ba koko ba. Mboka na biso yango Chambéry. Les pas de la presse congolaise, les kala ba Balali. Balali. Yeah. This is Chambéry Siri, you know. Moto na moto kwa les pas de la presse congolaise. It's cool. Yeah. On est en Saranate quoi. We are having fun. Ici que la rato sur la ramène à l'image. Les pas de la presse congolaise à sur la image. Oh ouais. Tell something where people they see you for this TV. Lamata, Eclair. As you can see, we are in the street of Chambéry Siri. We're just having fun. We talk small, talk What big. to do? You understand? We just there. We not get to we just the bus stop. We wait for the bus. Motor enter house. You understand? Because it's getting late. You understand? Nothing to do. I do my presenter here. The big boss in the building. You understand? We just doing a low kill, nothing much. I greet everybody in the house. One love to you all. Mais vous savez, nous, les pas de la presse congolaise à quota partout. Biso to sakanakati, biso to quota partout. Qu'on a savé nous quota quota. Puis nous avons quota. La carte Chambéry. Ma belé à Bakoko. La carte Chambéry. Les pas de la presse congolaise. La carte Chambéry, mais on paye ça toujours infection. On paye ça toujours gaz. Non, on y a toujours parce que c'est les pas de la presse congolaise. Au boy, le tchè de tchè. C'est au boy, ça les gars, c'est les pas de la presse congolaise. C'est moi qui contrôle. À tous les 4 coins, au boy, au Vandi. People for Chambéry, they talk, Chambéry no good, Chambéry no get work, Chambéry no get business, Chambéry no get well to do. What you go tell your people they see you now for Tolo de la Presse TV? What you go tell them? Chambéry get everything. Chambéry is a very lovely series. It's a very calm series. I believe many people say Chambéry don't have works. Yeah, it's wrong. There is a lot of work in Chambéry just to bring your head down and calm down. If you have everything, you have a document, look for your work, then you follow everything, you followed up, you surely see the work. But when you said you have the document, you're sitting at home without working, without looking for work. You will eat your document in your hand without the work. So when you always comes out, you always get your work steady and you have a daily pay. Chambéry is one of the best city I've ever been because it's a very calm city. We love it. We've been here for a while. I believe it's cold, it's quiet, it's good. I enjoyed everything being in Chambéry. I love you all. Thank you, my brother. Thank you, my brother. Thank you very much, my brother. Thank you. En tout cas, bino bon les pas de la presse congolaise, ça bino na makambo. Na epsem nonga na kolo idéologie. Na epsem nonga na solo ya masolo ya mboka. O ba beta masolo mboka na kata mboka no bozo beta masolo sur les pas de la presse congolaise. O boy o salika mokina o tché c'est les padres. Au moni nigérien. Boyo ki nga beti fala na nga sakana ke babi les pas de la presse congolaise à côté rande. Ser na nga mamingeni le royaume quoi. Babi de royaume mamingeni yonde makambo quoi. Na pesi ba fan tout. Il y a les pas de la presse congolaise, il y a Bino Yangwana, c'est le padre de la presse congolaise. Français qui a là, les Bogards de Paris, il y a eu Yangwana, Babi Minel qui soka, moi non, Botama la Maloba la Mounoko. Soka One. Voilà, vous qui en anglais, c'est les pas de la presse congolaise à Ndemakambo. En tout cas, vous mettez là, Bino tout. Bon, mais la tête en mouquet. Donc voilà, Ngongavma et tout ça, ni, les pas de la presse congolaise, toujours Makambo. Tokuta na bino kalate ba on a pas cité na bois quitter les pas de la presse congolaise bino oui boza yanga botika la yanga c'est les pas de la presse congolaise nde makambo tokos.
can still cut it. You never cut. I don't know why you do that.